Namuhla ngithize mangivuka ngadazi nathi ngishaye ikhawashi yesiso fast lapha plus niyabona ukuthi isama seyisonde. Bathi system cleaner kahle kahle lento lena mangiphuza kufana nokuthi ngimikisa ikari ku service lapha ba-check ama-air filter ukuthi asasebenza kahle. Ama-air filter wami amaphaphu. Bese yehla njalo ngishona straight ne-enginini ni-cleaner spoon plus ngithize mangithenga lapha bade iyawufaka nomlidlwana yokukha umrokho so machita make sure mara ngizoni-update ukuthi kuberege kanjani. Ayisimbi ithi gomke guesses bese kusele kancane nokuthi ngihlanze mara mos mina ngijwayele ukusele aloe dry gin so lokhu akuyini. Bathi mawuceda ukuyiphuza lapha kumele umake sure ukuthi uphuza nethulu uthe amanzi atshisayo ngadazi nathi ngiwabeke fast lapha and kumele ungadli nokudla jo before iqala isebenza lapha ngadazi nathi ngisetha amabhomu wami lapha e-ofisini yes siphela izangibamba unexpected sekumele ngigijime ngithi mangifika lapha ngithole ingekho into yokusula yes ngithi ngimemeza umshana ngishaye ngesitolo sekumele ngidose ivasi lapha and ngiyodose ivasi lapha liseduze-ke lapho-ke mfana ngikhetha ngisho se-toilet at least ukhona umuntu ongizophika ngayo if ngidosela kamama kamshana lapha maqala athi hey ivasi lapha lamorawara wathi ngidey ulo mntwana akho hayi ngasho ngogumjela amanzi lapha ngithize mangisawagumjela mangithihla yes nange ubhaby girl lapha ubhizi udlala nepitbull ayimshwa limkhothini yes mangithihla vele ngimbheka lapha empumulweni ngibona kunefinyile ngiyasho ngimos ukuthi hayi khona mos pitbull the reason why ihlezi naye so ibhizi ngetswayi I just hope usesama ngegayibone le vlog lena yes siyobalabala njani wayekela umntwana ukuthi adlale nenje mangithihla nazo nezinkukhu zakamagogozi ngale kwestrat lapha yes sende kumele sibuye nokubuya yabona abafana ngithi izinkukhu zalana ngithi street wise vane ngichazela nosiphola nayo kwengistrat uqala ngaka mfana ngeke umyenzene ethi ushaye look left look right look left mfana before jump and into engichaza ngabo driver wadlula ngapha ngamakari ngathi bayazi ukuthi umalume kamshana ufuyile izinkukhu abagijimi nokugijima abazibona bayazibhrikela kahle kahle into ekumele ngiyenze manje phambi kwalana ngithi kumele ngicreate i-pedestrian crossing or ngifake ne-bumps ukuthi vele wonke amakara ehlisa ispeed ehle kuba umuntu bheka nemali lapho rakhwabanisa izimali njengama-politician angabe ngifake ibridge lezi nkukhu zincenge ngaphezulu hey nako-ke phela sekuthiwa kumele ngifunza abeshana lapho mshana ngithi ngiyamfunza ukuthi akafuni elona sekazenza umuntu omdala ngekubeni bengihlezi ngimfunza everyday ehle kuyazini athi ngizifocusele kuma-i-princess wami size ngisafunza umntwana kamnandi lapha ngezisisu sithi guruguruguru ngathi yazini athi ngishaya speed 120 lapha ngishone etoilet ngiyobhadala umasipalati fast cela umshana lapha ukuthi angibambele iparata ngiyabuya fast lapha yazini ngifuna ubona ukuthi uzamupha rehe lo mntwana na ayi bengingamthembi mos umshana nangu uyakhona ukufunza umntwana moya ayi vele from now on sekuyi-duty yakhe yes sengithize mangifika lapha ofisini bezikhala kakhulu bengingathi i-pressure washe mfana waya khala boshwa ngathi yazini athi ngibekele skipper phansi lapha mhlawumbe kuzaba ngcono guys ningakhohlwa ukuthi when you use the link and promo code on my bio uzotholela i-50 yamahala ha yes free 50 rand. Nangizwa mos ngibiza ngesilungu sase-Curo cause imali all you need to do is to use the link and promo code on my bio then ucheck lapha ku-bonus offer yakhe ukuthi ubonani after registering hawu fast sengicedile ukubhadala umasipalati lapha ngithola umshana kasapho umntwana ngithi mshana umeleni mangithi hla kanti uphazamisa umachiyana ye mara namgcina nini madoda umachiyana nangubuyile machiyana lokhu wabaleka nakuzwa amagwabo yongathi makafika lana ngithi wangithola ngibhizi ngamaswazi lapha ngathi hlubula babathi okay ngiyabuye since akuhamba mhlokho njengoba sekavela namhlanje ngoba ingoma seyigodukile hayi no abantu bakamachiyana machacha ngiyese sikaninjani ngikhabuze inkosi ayikhona ubhaby girl ngasekasuthi-ke manje njengoba sengasayingeni indaba yokuthi beka umshana lana kubeke khona ngasikudala inkukhu zabe zizitika yabona nangabe isisu sami sibhala ukukulumageka namhlanje this one is my next move mara this one looks dangerous ngiyese singathi idizeli ehlangene nepetrol ne-oli khona lapho